Alright, kel Paing was ke waglon sikat ke mulas kulo ke lowosan nga pangay Srui dara pangay ngash finan Pinon Hills, Southern California. Now we are going to negotiate. Let me show you San Antonio, Texas. The safest city in all America. Taking Trestle Jack. Si Kent, Washington. Again, when I see what's going on, malam ke lowosan. Kidam tak kidi ba go sleep sa lawon in Texas ko. Ilmtek tar masik kita katakan ba pesa naman na klub sina kada fashionamit in siak katrina siya proy. Na kada siak sila degin just kaling cash ke ipsingan in siak lagi proy da shakta kusa ma ash we gading na an kumfin ko in share ye ka like ye talagas low so na kada malibal na nga namnas we kad cash ke ipsin ban si cash ako gwen misschien als je zo in share je in like je kan op je Facebook in mogen die vind je op ilos mogen ben taka we kat yang bege in de die got in go in ramen gasten got in tafel gasten got na sin ka waklalos kan los ke was mars as ke Facebook kat arabe kat live casting als op streams op YouTube dan koos kan zo bet die het op YouTube in mo liebe mo kada ashkenga na paing ko was ko ngalle machliu pataga wiga changa shukenga share na ge KahsInKol group lasha an nagat dark fast na bit. All right. Al tamon liba na kayo taking interest ko kayo. Kung wala ang mga nanayak room saying you get active fast na bit na taking interest ko. If in kog na naging belo na assume kuming cash ko, guess sa tagay ni lash ko sa fast na bit. Tigindi. Right, kayo na si Waskewa. Kaksakin ke Molas. Man, we go in siak tatagay ni lash ke Plea fakat fast na bit. Tatagay ni Plea. Kat si fit pe fast la yetong. Kat papa tumasin kasal. In si fit mutayang na ke malutut lomo. Da metiki mana kewa kat ngusego ni kesta mango ni wana kewa mo taswe ino kwaya makalangan medalo min kolgat ki kasingi ina kalembi la kumshak na lang sikat kula malap na siu la kat sive na kadita la mola shashoye megat fototo leke kumshak na shukye molas usi chance tar kadin taka na yeto min kain shuk molo yemtom Utigat ke kaslom ke kasinge anak manas. Kashikat ke akketeyac infal na ke makum sumasta kaslom na ke mayin ko makkalembi la kaslom chekain folok na yung busya. Sakin kom kat paban tumas. We kat ke pensinge we matwiyash mapangyak pensyak ke kasha ke Plea. At shakwalos ke Plea las na siyum. La melos ashke rosinetala. Lishlishi malishin katyak kalishlishi ketembol Jerusalem ay kagaliktari miselik at kanda ka na yetong si fena ta kain nem dalak tang na siu siya ke kashalom agatin ngayon inda ka kakak mo na kayo makataske kuminga akpanay nga at siya kumnak kayo matwiyash mamatayin pelinasyo siya inge ke matsiak na mapastigi-kat ay na ke matwiyash mamatayin lang mo kapulakan manastan mano finin tayin geldo in prison at nusyaysim kat papatamash swikat kashikat ke kasinge tagatin fakak maswas pailom ein kain bay ni kestam dan insien matlashan kan gash na yun pilomalap na simkat papa Katlip shabe ki mama akademia ke nusnge la pa ka faka ko ye faka katita lama suwas pailo ma akmisila ma ingi ba ewa panagatsia kin mutawaek rosh kasi ko nakmisi insias eta lama pa suwas ashiru ni sheke kasha karmen yaklom katita suwas la kolyaklom il kaliki kolyaklan felsingi Paing kat sinbena akketeyac metlasan gasner. Kulogi platform singe siya kumsang na sildam na siya ulala in kain kamtaye
nga etam lipan finitam nukil kasya simamawek makun inge takope inge akketeyac fellowship fakeke kaslon inakketeyac kewa wimet wiyash matako Paing Messia clash me fake clash magatlang silang bulak yadom in fact paglomisyon kinem kapalal nila na wikat amen el flok no iruos klamalap Daging Jerusalem, klamalap ki project. Daman liban, naging bell na assume, kuming kashikat, Paing, wali sa inge. Daging, daman liban. Kail kulomalap. Oana pasha kumbel long. Long alagalam. Kail kulomalap. Hello. Kulo kaksakin gat ke mo large kai sie kulomalap tamlal shirle MC. Kulomalap tigin tres kal ke proini kesla. Nga wala los kay wine kaksakin women nagawa kaksakin gat ke mo large kadis fashion na ke pelching. Yok ligi nagawa kadako na inda long gas mo lal. Na ke week nga. Kada from kun slider tukun from ni kesla ake ispela ina los kaywa bakel tigin mekil shawlala tamil shirle the minister shirle shawlala tigin tres kala nga si fana we shawlar shain we kom matlash ko shai ke pelchinga kaksakin gat le yo mai na kanak fash ke pelchinga uslang kishin pro la tigin tres kala tal na kay wine na large ngosh mataga shun pe KahsInKol lowos il sakla na ke back at market calum ke mo shikla target victoria ma sashi shepeta ko urgen milton aspect pro large nagat factor mai mitlash na wa finan Kosrae ke pelchinge ke goes we got we be mitlash chain mata chain en Kosrae we be pro ke mitlal fina ke wa we pro ke market aske bishening na mit maslash ma pang pengosh pro pange kat we go spec ke ma go aske KahsInKol lowos arsh machine gespen fishing chi mai technical tamlil shirlenge inakketeyac akes magne gat ke ko bolan lan gatin belnge wana shishkai eldaka lushin kat yaktar ligi ma akfoshi fella shing pacl ke crucifixion dead per resurrection lan Jesus Christ el metlang ulash ma kom foundation chi gadash kenge tegain mukleya ko tari akwa gitari la shof como ubema taga shun gata katika in compare na ke wala na makalamia ke room saptal ko swatching algo glory shi pagat tasano now with that being said with that being ade ashe insias kai shimatlal funya wana in mashik fella tigain point katana ke me katin force kadalle akwak mateng misle sano flokman lame Aroga ti spela in kaksakin gat ke may kekta na shish. Katika in wimet na kawak knowledge. Dahil pagkatin no. Kat mo ulchilal Abraham, Isaac, Jacob. Kat si masam wala man ko in Kosrae fell. Elin control ke man nagayo. Wangan mo pa yorol. Kat ke spela in kaksakin gat. Paing met nagayo alash. Akilen pe met ko lash nagayo. Kat ke akilen pe tlik natas, sriksrik. Naters, mukul force naters, mukula matayin. Met paya klaars, ne papa, matan show, sifen show, lulap las finan Kosrae show srikrik. Yok sigin lagay wape, met call las ke church hall, we pay tawi las across Kosrae, si pesayin en Kosrae. Agad ke paglen, met call las ke government las. Roy las, KahsInKol lowos a week was in Pelnagay wa. Pelu in which shin daga karangin gas mol lalin fakak we mol gun pe na yokligin managay wine mol gun pe masi pe na yokan pa in akes makinyegat la foloxilan lem nge bagat sano na oye si fan na ako gat laga din matat sano ke matay nga pakat in for laul yak ke makuluklas kat kalim ke mange daga na in akes makinyegat in pel na kay wak kay shin chi ar ke ko marslum oye ko namna sin wana pel na kay wana tamlil chelil fak in kalwin in fact pel na rewa kat kaya fe malap sum da kun ispel in che malala in share like share ye mat klas na rewa ko sai in ta pe we got long gas mol ke pelching ka true malap wana nga kalam yan nas kan si slide in chi back as makin gat la match gat ta na ke week shin ke
Pange, wana kada kalimye, malim shisomla, fall quarter pange, 24-25. Alu yuru nun met arsh wolacna. Alu yuru nun met arsh wolacna. Unit aklu pagadashkenge. Unit aklu consists lesson on korsnige ya. Na pange lesson on korsnige ya. Victoria gat trampram kan na lesson nakon korsnige na weekne gat trampram kan lesson nakit kors. Sie Kwacfe Nuke Molela. Sie Kwacfe Nuke Molela. Pange me rit na keo. Sham nongol sie. Sham nongol luo fosh na ke singel sie. Kita pange fosse akketeyac katlok efokum ko fashligia ngatang ke insiak no phone insu kasha a wangin kasha tako sifil na ke shenrian pange modia LEUM God marita pange sham suko banangan fosse na ke long sie fosse na ke singel sie na we ipshiksilalangan fosse na liana ke long luo tigin treskelatako pacl yego merichingan pange fakak fototo inakalin mat nagawa wima ashirosh ke pelchinga nasumnal tamlal chirle tigin treskel ke pelchinga lomalla. All right, let me say liban lulap ke pramini gesta sin super kum rather reviews na ke kanon kodang ko mamakadashki na ke KahsInKol na da so. Kusama il tram gune vi wa in KahsInKol na tu na kumunta na ni masiko singa bang website la so kung kan sum na ke kung di en sa KahsInKol kung mi click download nam kan download the KahsInKol kung mo magiging phone na tu man ko computer man ko iPad na tu man masing kung may magin na ke if magum ke print usa ke print shop magin legal size dahil mwet ke print shop dahil ito PDF files download yung usa na your lowos na mga lowos sayang logos software siya yokshipe invest in yourself tafe KahsInKol diyan KahsInKol pwede Kosrae pa natin sa fall dasok to kachik ngayon na Kosrae mo akyohkye mamashiyos na inge na bakit kung click logos software siya bakit masik version niya singol limegos malet nem siya weng pena listing commentary siya pange reference siya source siya KahsInKol na to siya leng na tagakyan na kung hindi pange cover siya yang kung sum na ke download te download mun so mo lagi Amazon benadu na kung hindi makadak fashion kung hindi cash ang mamashkyan finkado galyam na nisim kumin donate ashmo di man kadak fashion to shak to cash lan kat para kat coin fast na mit kan website slash kat kan da yining oyangan cash lan kat aro iges na shish kat kan fashion na even the kaligim don yung kumin ko in cash na kevin pang proy ko fin na in-kind goods ko fin na pelo man si fe na ko fin pang kum naki-iplan cash na munin money ma one click donate button singa na leus kum lan ke page singa kumili donate page singan. Now vinkum ke vinaspelum kum ke cash na kum click a volunteer si benay ko kung bangon yayak ko degin interest ko katama lipa nakketeyac mamashiruman le cash of ko me ko in week ke ko cash ke finchak la so pa Los sa mga kulacnsap, ilan may kulacnsap ke en makumasyon na ke aluwo. Yok na, ibang aluwo siya kung may tatawis katte mo may ashmet kuduk matasak na pangashikasak si mga uta ko. Yok na, kung fin mo, sharming gasagad, katilatin mole kun met. Nare fall, kitan mo koin sila mole, sa kitan fast gas nakatafan lutina. Skarak si Martin, inabав kung kuminikin mo tatawis
Nagulawalap tamol di ba dek interest ko nga nagulan yung lusma daw kasi ningin na melise to si akketeyac ngali posil mjak managawain wo ken kumaskuyan kan nagis uluman. Nawigyan niya big Kimi J. Look, afa day, naingen, paingkum glumalap, tegin Pauline Jack, paingkum, na finanlanay, akketeyac tamalel, Srui, tosie, kayo penasum, paingkum glumalap, kenyekan, lenwo na inwali, sige kayo kumaskuyan glumalap. Tenwak. Oh, enten wak pang thankil ka na, Kanichiro. How? Ichura. Kanin. Okay. Paingkum na vinandenwak, lumalab, kanito na binandenwak. Asis ken lom til basta isik mo. Na tamil michiyo, pangasi covenant partner lash, tamil lumalab, nga iskasha siya sa pa mga, akketeyac kut proy mo makumash kanina. I'll message in 2 weeks, I think. Okay. Na, tamil michiyo, even, kumkandangon ka tiyak. Mundangon ko siya, oana sigsin siya, kafinne, kacang outline, makame, si mam, kung gasyo, kung di na katil gasyo kaya, katala may isas. Tamlil, Minister Wilson, nalbasa walda na, kacang gawi, ilalo ka si Henriette. Nalira tayo outline sina, ngasang na masisang na gasyo mamastar, ilira tayo due diligence law. Sifac kulacnsap gasho. Bangas pala siya. Kaden gasho si kaksakin dafa na oana lang sila God. Na Shirley Noda paingkum damdal kulob bangbe si mamda bangbe si monthly donor la siya linda gasho ke malam na kayo lumalab akketeyac production weekum. Nawikom yan bet Diana Sikra, ekewo na sum, klamalab, ekewo, kaksakin mulwo wolash kewa in wiko was in ashto alle ashbe, gashang nagimakatash kaya inagalin ka ushngak, pakotin lankat, ushngak, me ushngak na English, pakotin ba mercy, na ushngak pa, argument ko sa kirik, pa ushngak, the gas Kosrae ba na, katigin medyo probakan, commute. Miracle. Okay, pa ushngak, miracle. Wait, tikim pangan. Pape na ngamot ka. Elan language specialist siya bang tasiskungan. Mo, kumel, alut na chiyos. Rick, mo ushngak, kasi na siya pa sa akirik. Mo ba na Miraculous. Miraculous pa. Lowos. Na, amal minister siya pa. Jeremy Paing, kulamalab, Maui, akketeyac. Na Pat Sikra, kulacnsap God, wigom kulacnsap God. I'm a Pat Indiana, Milwaukee somewhere. Oh, okay. Pat Sikra na, ikaw ba na siyang? Pat Kumarsya. Happy birthday siya Natal Bishop. 83 years old pa eh. Oh. Natal ba? Natal Ramsey. Nekel siya wan. Oh, pangan mat po siya ngayon. 83. Pangan. El pa grandma. Grandma lalila pangan. Yes, malaki nalay ng luwa. Minnesota. I lost Minnesota. So 3 weeks ago. Minnesota, kumulong si Vikings, kumulong si Chargers. Mamasiyak, ang Seahawks. Pat klaman la vakke kumtamulik, logi ashloman. Abangay may fact mashiru ka, tegin just called amaliban ashma yos mitigachon gemulita. Wana. Una inge. All right. Kali mo bilang kita samtawek, nitlo balash ngay. Na ngay fin wo ngay fast na mate, ngay sham kin men naklakum na gemandean. Men naklakum na gemandean je fa, mo spesial fa mamoliak saklik. Sikosok la liki kos. Ako may ask ke Luke sapta singaw doli for singaw nga singaw dit ko shan. Na may nanaksilak ko ngay Jeremy mo actuos Allah oh makulu. Ano mo Ashkan really masin. Actuos sila ba ngal mo? Shop mile sunna le minister le. Oh. Una misspell tang ngalin na mo shop el kalala ko Luke. Okay.
Pangan sunna. Pangan. So, Kali confirm yan. okay. Jeremy kung gulo, akketeyac kung akollah kulacnsap pluman, akketeyac kung malal kung ilepel sa kikaslan kan o yung anigyak la. Tamloy, kulang wala. Na kadevak na med minaks lagkum na gemandian ngan pange. Man delanit ko siyan, sikosok taliki kos. Na minaks lagkum nga aske Luke saptas nga uldoluan. Minaks foskol nga sikol ko siyan, as luma ko siyan. Ipsmingan ba wala ta ko ke kafeang. Kung fin kafeang ki mamaske an kung palakin ay as result, as outcome ke. Na ipsak lungan pa shikasak sikyak o akketeyac o yen mwet. Masih mwet katang la o pa akketeyac mwet fagasingan. Bafos ka lakos ke fos ka likosyan. Nang ako medli mana ka champ kin leta singa. Leta sila Luke ngayon. Pangasiyela tangan mo, synoptic gospel, masya ba synoptican ba, mutawaek Luke. Gospel to ngayon, dahil sabi kin oye si fan natin, dahil simus fakalo, dahil sim ke fakalo si fan na, to may tolu pa simus kan. Meto, yok na si may community of Jewish community, maak na sin Rome, may talagang vinan Rome, na Luke, kat kalam kita Luke, el takta si, el temet Jews, el met Greeks. Alam mayak pa na mo, Luke pa na pa sa mosla, pukla no rekma, the Acts of the Apostles. Na may naksalag kung nga askil, synoptic gospels and by mutawaek Luke lang mas synoptic. Kung ang synoptic, nakalala ka talaga may kapsamkin. Synoptic gospel by mutawaek Luke. John el sifil, nakalala ba el siye na gospel. El gospel sa tanake akno yan John o na yung siye na el sifil na siyum ligina maluwasayangan. John el sinasing communities na kayo. Kung tinakon ita o yan may Jew, kumingkalam kaya John, kung di na ko nito ay matlalfung oil lang matlalfung finan Rome, on kaya Michael siman ko, kung di na ko on mat Greeks kung yung simlol Luke ngan. John, el sinasimat na kayo. Nasaptas ko tolu ke Luke, lamay mo pang saptas ko lemay yok na ke Auliak, infordar ki oya kuluk ko lalo ba sabi na ke on wala si masiga kulacnsap at singan na leme ba sabi papolyak pasiga ke sa saptasyon tolu singan el sabi be yok na ke in ash for la sika in auliak ilosin mo tiya pulakin maupe hindi palaking kaya le melos aşke ani los fin auliak los tie palakin maeta ko na silos na saptas ko tuloy pa nga maşke nga lemel shamkin on wala na sin matayan singan oya sin siya kulacnsap na ako may taka read ka kada shamkin sama oya sin siya kulacnsap nga lukshin na rela akfosyek mga mit Pharisee ko rabbis ngan. I mean ilos siyang akin le oye singan na on mula masan mo sikakis lansapat lalosan. Na label magin papalya nga ninchikis ang akketeyac le may galmeyan. If I lack fashela on wala singan kil len to my los sa kulacnsap atan. Na isort mo ibabajak sila if ba nag mustard seeds na weng be kainin sham los sin ke kan los liki oyela los elos mo de ace molela. Na lemel jos sham kan to ka shay lon kat yok sipe yen
Kosrae LEUM GOD il mungkin pe ke sapta si pe lemil mungkin asur ma batat na vinen Jerusalem geshiben likke ke lalos India fast ke akketeyac LEUM GOD nakapun sapta singal dolu il mungkin yok na nage may sen mata ko ke siakosten lalos ko likke ke yok na nage oye lalos ilosin matie eis mula sen ko eis ke longkolang langkat keshipen makuluk ko keshipen likke ke lalos na naging akketeyac kadause may naksilak kung manipsime ngan pa wala tako ke kaya kung fincha ko pa pacl kung biniges la pacl na tuman so ulang mo ke gospel la looks up ta singa ultolu nga kumash ke ege fos singa ul singan Conveniente fos singaul singan il dagin sham kun okay fos singaul il dag fat mo sielen sapot lem il luti in iwen lolngok iwen na lolngok sen by los fat mo pan synagogue iwen lolngok singan bangen ma mwet ma ma subject matter experts los da ko sham lalos ko or debate lalos ko or my los important subject matters and lemila sham line bensin na ash siya matan el mask lusen pela los sige mot ko yesing olari ko sipangan il kalmit monan il Foing, il gadjema on il gufla fast was il gufla fast was on il gassima bible il foing yak el diaco in suosalik na lemel liel na dakol ma na lemel liel na sige modko casting omniscience LEUM GOD finne in human form il 100% human form lemel etope le me il ito mana kewa na lemel liam dan singa na pangol ma lamatan kum kaile liki masloma na flie paul in pel sena amadan si suosalik na oya singa pata or mitkul maasin iwen lolngok singa ilusta le fosekke de fosekke ilus mitliki naman na kayo fanawuna naklalosan lukan tinailyasi mayin chipelalosan ilus takain liye long dilan ngan ash chipelas ash personal vendetta lalos si Vena. Lusuk genigin mo kan kanaos na kan Gabriele. Na babe orota ilusta usikainin or makin masap ngaen mo sikle focal le mi focal bitol le sabat pang o kumakfashe ka no yesingan. Na kung hindi may naksila kung may pa mo wala ta kakyohkye Kwacfe ang finne matan singan el foing yako el check pena suk en malemilashwe na ash na lal ingal inent malemilashwe pata esang nasil ilengan bulakin o inganash on wiyak patat na fellows na dugun na lemilalawa yesingan na kasama ta kasin met ko kan lai lenon ko siya kung ano raman ako blog si A4 ko kung ak si medalye len sabat nga paraphrase nagifin ba sharam lang may tam saying na kung vinli for singal megos nage singaul ikoshan pange
ipsiakluongan. Kung hindi ipsiakluongan, fa mo, shikashak sikyake akelmian oyen mwet. Na nga kung vin loy nagefo singaw limego singaw na lemel tapokolo sa fact. Kus met wusun gas. Kag tingin just well mo, kus met wusun gas. Kasi ifingao sa ko na doon. Kung na in som de foki, kumit ito ka talalak gao na doon. Bangan oye sing wusun gas. Ilosora mo, may naliya magkaiban na. Na fosing ko nga na limit ang limatan singa il mata ka il taw ke fully dali na April se maseton il capria ke yes nga ulal ko siya dia fall in the lake like kulacnsap sige mod ko kasi siya lem na selos nga matay siya mat cos kayok ano yan daing copper lal pelalisi Talangan, finilin sabat, kung finkan talala kao sa kuna 2 minutes maro mama ilong siya. Fo kumikufla, mula mwet si ma kapri, takin kos si ma sila kapri kay lusin bel na lilisi. Kati fali nakfasyak kanoye siya. Not, kaya siya nga nagiging ready, nga kung ready, wala na siya, exactly. Natop sila lingi or mwet lokalok lal. O makin le, may tayo nga, o ingan kun, mawala na kayo walang limiloroy. Namalo nga kumin uske may naksing, masimitan, matayin si mamaskan. Kisipin kayafiyang lal, ipulakun, mawata ka na Lem Jesus Christ, ilert mo kin oye, singanin sang actual ba ka doon naktafong nilan may ito. Nasikom, nga kumin use man naksinga, yok to nakisifil sila kong. Kiten loy nakisifil na kisenrian, manday na masikosok talikikos. Katopelo, kangayen belo, oye lash, oye matalash, a caprica diligimen se ulan God. Nakatfinti Yesu kilem Jesus Christ, alle uppe, kiten ko naksikosok la. Katimata na ke oye lash sifena, oye lash maeta, kat Yesu kilem Jesus Christ, kite mataka na ke ingadasho, kite kapriagi. Matayin singan, le masfika sila lingan, kilusin bel na lulisi, iltim na ke rindawayan, o ito ka suklem God. Natipin na kinasikum. En mga kumaswe, katin matayin losh, matayin plakin maupe, pos mataka fumulikad, tuyak, taka suk en malem God ilashwe. Mayin panganen makume ikaw ni skalim, San pinakalim sila lim Jesus Christ, and long lang nalan God, long siyok lang God pa si unwala. Ko aksikosok kikot diki oye mga kapriga diki sipen oye lal setan. Na en nga kumaswe, takaliki, takasuklem God. Tako na ke en mamitlalal fu nga takay ni akflet kat kumin mo kan skalim si kun mo kan plakig yung lang God. Bakit may sila gum na gemandean nga ako may show na kaya transition na Tuesday kaya kat puksilal gospel Luke kaya show na kaya puklal Danielan kaya show na kaya ulayang matawan sa mga kumiyasket Daniel sapta tolu fos algos na kaya Skalari ko siyan. Manak sila ilanye sifac topic sila na makatlash ko in molela. Katlash ko in molela na ngay samtek manak sila. Tamang lima nila tayo kunis yan. Aksya fiela. Sapta tulungan na phone na siyam ko na Shadrach, Meshach na Abednego. Katkalam gila mit first tolu mit first tolu mit Jew tolu pangan sa mga ilosti
matake oya ko mongonan mit Babylon ngan ko nage ilos madain palace sila Nebuchadnezzar ilos sila lang matake akwa ngolyak lang ko mongoma ilos my I guess yok ta mit Jew or like I'm guessing kosher foods. Mo ngayon pa lumaya mo nas ko fall na ke oil alos ko mamailus mata lagi. Na sila ilusin mata na ke. Na ars kishbin kadnak sibin si ka charmin ke Luke sabta sikol to do na naklan may ngayon ilus artalos ilus su genikin masang rabay la kupoye oyelan may kulacnsap kishbin soklalosan na kishbin ilus sumnal to siya Nebuchadnezzar ilile to siya Nebuchadnezzar ilale oikun ko karang ilong si mga Daniel ko shitra misha bet ni go mit malflieke palace sila in karang los kan na mit kishbin nakin sokla los suk genegin matol kan na sa los la na si mama los ralangan pa los orala mashlala in mabel si ma ugugirap pa singan damit na kayo in makainda ko EPS la na usi me gum na kemen naksila kum ano kaya nga fakir sivesila kum kita loyang na kaya pa sisakluk date sigan il tafung len algo siya pa ang level of the len siya sivesingan el makatlas el coin mulla Daniel sapta tolu fos algo tigiskal algo siya nash I tolu mga kumasamram kaya ipsime ngan ba in tu na koke pelupe fos algo siya fos singal luan na fos singal luan giskan mega siyan may siya ita ko in fungu lalal fungilan maitse na ipsiak tolu ngan pa langayak tako kilalal fungi Deliverance ila sikyak kisipin lalal fungilan maitse nang ako may tako wana kaya akketeyac ke sifil nga la katlas elko in Molela na sapta tolu el yok na el focus kan yok na sil Shadrach Meshach Abednego yok na ke marshla si Milos mat nagawan bashla na si Milos sulela India na nga kum kat long kat reedy man naksin kat long is manyak pel na pes ele kum liam dekke fosali ko shingan fosali ko na ke fos singaw luan el shram kun elos ke lapan malal fung ilalos an le ashe sin da ko influence na naklalos los tu na ko ke pelupe kat kalam gele mwet finan Babylon ngan ilos konayak pel wulalos in akyohkye met Jew fosali ko shingan na ilos sa ko ito kasi Nebuchadnezzar Lela les molan da ko siya kasamramin akollah bangan kasamramin in akyohkye nanaklal da ko siya Nebuchadnezzar na ilos da ko in sibakali na isam lagat to as akyohkye da rekle akyohkye pa bels mo rap pa siya ukukya na ilos ma etiye akos ko ilos ma etiye bashla na ke passion rap pa siya ngayon isisiyang na love in lounge ko nakat kalam gele marit na siya kalam gele sisikyak bels mo rap pa siya ukukya na Shadrach Meshach Abednego ilos tiyam da ke mameta or ilos tu ko ke lal fung ilalosan nakat kalam ge marit nga kalam gele so tako siya Nebuchadnezzar el when minil masap sila pang pa nang ilan nakfash ilan investment na ke na so bultolungan sisiyang 9A singan
Nakatkalimke Marita akketeyac el astle mutawaek de yipsigelus furiak. Na shibesnangan or Tongsa ne literally na el tradi socially singan mit ma shikin season bulto dunga it was fully an singan fully for ekana so slepe unela losle na tugun na tongsa ne so ilakli masina ja mat katlal den katlal shirta mishiga bet nigo Paing got my falle nach for the gishbin call got singen. Na, gingagum long mo yung singen. Oh, kidaliele, nagkating was man as musing. Nagka mola spelling katlila ashkanin oye paspas. My sickness is my dictionary na in krenta makina legdenta oye kesle katapelo. Kishbin kachigin dake mapaye mas was le mesik ya kane liye sham singa shige ko le met finen Babylon los na fon na treni naro oye si fanna inak falati mashallah singa o mukul to dunga makay fanna pa ba jakem le laye tene ke blood bell singa Tamukul to dunga makasham ginele los tu na kole le lo si siyang na se na fulle anupe ilostina mukuyakye na usila si kum na ke life ng la kum singe na ke mapaye masiwoso kosli long na ke kosher foods ka mo malos kang mamalos is na yelos ngan ilosti sham gun makay fan na ilos oye pe molken Milos life ng ikean. Bata sang kos na lefukukuan. Nangawin kafas pa na si kumising. Fingatunan sing sham kikasagat yineng ang atia molken. Alupe pel si mamawa sik na sikin trafngulya le mesing ay tufeo. Narefal na si kumot life ng gitan luxury na loing na ke la life ng ilasyon le. Kat life ng ilasyon ti mo sham magayon na. If luxury na kung finkin luxury na mafon la si kumot plakin kolon ka. Le kum katabi na kumi mot kum oya keste kisbin kum daki shiki kun akfashe mapay masiwas seyan. Kung fin molken yesin met life ng ise, o pa kasalin batokol na met. Len mo ko nito yung tuna ko. Mayin fellow, the majority, kayan may ngay dali met life ng ngay dali met Christian singa mo. Ilos met lang sin utak gas, ilos kay met lang sin non gamit saya, ilos lang sin ngay na sin met saya. Sige, oye nga ito na akil na atin met life ng isa pa. Lutiga ram sigal shetcha mishiga bet nigo finne Daniel oye Milos kangan be yokshupe ashpe o masi bet with life ng mising mo Daniel's diet like your lifestyle lo sa kolla mo na lo sa in luxury na matake masi malafal na ni goelosan na sige di ash polok asifat mo what you eat becomes who you are. Kung lang si Vash na McDonald's, kung lang si mga yokle fats, ko carbohydrate, sukle, akfasyon, gasing, asho sin yok mo in suk, kat fin ikalim ko yan mwet. Now, yok shupeyen, bakit liang na fon na, ti mga ipsifan na, liang na fon na, mamakat ka nga minsan, kasyang nakilapan na life ng ila siya, el physical, spiritual, na weng be, onay nga sinastlon mo ito. Na belma oye may nakafungul ka tayo, kaya ito yung na kami ni fo, kat na molgun na. Kanoye sigan pa ng bel mama to fungul ka tato na pangan makatpala kaya panganoye la shifena. Now
masifal na si kum nga kuwinak fresh yok na ge mol ganyan live ng ko ba bakit mutawaek mol good miseng mayin LEUM GOD pakolong lang ng God ile si may shof mind ko fungul God metlal fung in fall nagilapan malal fung ilan maitse kung fin mata batting line sa may shof may taka fungul ko man sila ligi may mat fercho nagilal fung iya pakolong lang sila God ilalgila fair just kind of God naro masing ako minura kat finso na show na ken live we show en mol kun la live ngile God ila we ko ngamo tegi just ko parang fact mo you will never leave us nor forsake us kum tugan filikat le long lang luman kum weekend ni ken na bel si mo kata ako lan tegi bel si kumus ko taligi fel sa inge nakafisya mo mo nak sige in cash ya kum tamon liban ilat ako dafil la men nak sige denun sa sapta tolungan na tuku nilak fashion na tingin just ulit ako kasa na katfasyon na kitoston. Na ngay tuwin siya nga, usay may tuya ngay tingin stress ko tamang lipan. Tingin nga level ang ataliye kong nga spetsa siya nga. Let me try again. That's weird. Tamang lipan kung nga tingin stress ko, kamay froze. Kamay frozen. Okay, tingin naman check connection lo man. Kal viewers lasan lumalap na siwas na kewa pang akketeyac nag Tuesday weighing Monday Tuesday on. Na ingin ang organ balance tamalipan na fidya mo tugal chamra may dangerous school 11 and restore your connection lalan. Tamalipan organ balance. Right, kulamalap taman sirle and we combine ispela in akollah mit las na gawa ni ke pel singe ka Srui kaksakin gat kya akketeyac na ke Monday Tuesday sil tamil sirle inge na kada som na ke me Wednesday atasta na wana lakala meeting atasta tikin tres kala taga akyohkye ko melitu tolungan ta sifil na ke Wednesday Katlar tie kain tulokunyaki. Katlar tie kain tulokunyaki. Maridan akketeyac sapta tolu. Foshingal yana ke long likor. Tamil chele lalle. Shalla kai wama ena nakfashia kan kalmuni mgain. Me akyohkye efinko. Na foshingal yana ke long likor spangan ni na fonji bade samtam kunyan. Ka challenge ke Belginge Nebuchadnezzar and Babylon ba foshinaginen elad bako in Belgia. If you got some na ke me sapta lu tamil chile samtam kun kosher meal mangan. Then we kawo klalingan tautak lelos ligen Jerusalem somna Babylon. Mut kaya ma heke 606 BC. Tasho lowos utak leke pensia kostenlan met kol ni ke met talik na tingkat ngan ra katel ta rala pena shikasha klalos na chelos ushalos le kat kalem mo ye it ngawul che pasho sing exile sing na metigi ben na mangan Northern Kingdom da show utak in Assyria. Fall darin ikeklam matalos in flok na kya waklan gada tal mutana kya shikosha klalos magulu klalos ro show singa utak lein me akes magnielos la finne arsh show singa met palama in cherma yamashuman la flok nyak me ben God alert magal Nebuchadnezzar kait lik na talingan elosin mo flok na yorol ta si incident makalam ke show si pa sam from ginyang talik mugul first tolungan matan felchen na phone na rekla masap sinuta ka leaders na gaya ke matan felchen ta ka li
Marshall she Nebuchadnezzar Mashailan fit young old fin by cubic on goal na fit on course wait cubic on course me akalimia ngan Marshall laps retleke call na Rani might call like I see province Rani no phone na kavan set traps kan might calling and usie mo elosinakos might nagawa belchelos long uku krapa ka mayon nge might nagawa na epasla na makalim ke tamil chile lakalim ngan set trap mishik abetnigo tina elostena epasna ke Marshall lashingan na kat kalim ke la eving de pasna ke Marshall lashe Nebuchadnezzar esho met ngan itakna ke fiery furnace na patako na ke forcing alien ke long lead course na ke malu tu chike Wednesday ngan from singali te ya Likna das kusanga ita pa from skung la elosho som in a foreign land elosinen akos masap ke me might call such a lalos nga na elos tena from kinyak ten ke malutu chinga ta sakta nga lalalfing mof na ten el from kinyak la kanil arapen na wena tikmul dolu yal nga narangan laltin ay pas na ke masulela mo na elos ito na pala siya catch lalos nga nakadata ka ngaki ka din loin na ke ipsingan kadata ka me apply na ke mo loko mumsing masingan elos som in a foreign land elos tin ay pas na ke masapan to ko shasingan kaskasak lan to ko shasingan pa ito ka na ke forcing ya falengan nanikin la ko uskan li ke ti screen tung dalan da bang foshi akalamyang na Nebuchadnezzar la rulana rarak ke kaskasak nget ang silya Shadrach Meshach Abednego na sap met lain tanak infol bel it course yokkiki pel na kayo fosnong la kalamima el sap met maka omet sin met mayon lalin kapria met tolu inge sisalo siyang nain fanya ine furche oinge los kaprolosi ke los patay na nuknuk shushu managawa sisalo siyang nain fanya siya fosnong luwa kalimye ekeshipen tokshail the sapin taya ke siya in arulina full ara siya tay sakak pa met maus met tolua sisalo siyang nakeya na Shadrach Meshach Abednego siya nakapura sisiyang elos 9:15 siya ingin pala na Nebuchadnezzar katuwin siya nga na skili fosikas kat sumon piyanya fosingal yan nagalongol tolu elos akos mak Nebuchadnezzar rangan kapria ki matolungan klik lalal fungi tolu Shadrach Meshach Abednego shoil dal met naka pasugal dalangan kelos uselos na kay singan tololos an elal isikyak pena men full masingan takepelchi sisiyang el dalangan bang reaction nal Nebuchadnezzar ke foslong lago shakalan men ma ingetin pelana Nebuchadnezzar el akketeyac ke lut fue falelal el siaksin met papalal katia met tolu bagat kaprie sisang 9 siya na el sipasiak fo ka met akos pangalie 4 siya el dal tiena kapur wangin na
akollah mo el dal fol mwet chi akyohkye oana laman lupu fenche katli dana ma na sham minya kolela ma sham kunya ke gas matalan ka nga kalemya katkapen sumdi na ke masim lemit katang and aisha angal tolu foslu akalemi nga we go was cross the Red Sea nga we go was cross ye me infel en na go was fast for fashion way nga we go was neke efur nga we go was pe pang olela an kat national na kat Israel ka tram kun show shima usla ke shben chakostel nan talik na kat nga utaktel dal ke luchen ye ngau na sie fen masikiak within that 70 years pa show silang kliklalal fung itolung elo shangai pashla narun mashallah la sheng in a foreign land elo shangai pashla dal tuna ko kero isiachang el dal katet well los in encha neke bana tokosha singan li elaman lama wanan lupu fenche mot ko mo bangan Jesus Christ fell na baucha potakel dal in that fiery furnace kala mitakyang na sielos mwet kol na kayo matakain pel siya kada li ke kapun marichingel na elos fue fele peketo mwet chimay na info fele apang mwet chimasap orela rekyakle mashallah siya King Nebuchadnezzar eli na pa e kashima elson na li met na ke mwet klal nge furyak Shetrap Meshach Abednego din na furyak Keshipen katil welalos. Inge din pela na Nebuchadnezzar akyohkye kelut fefele lal. Namnaskan sit per ready matching inge din pela na Nebuchadnezzar akyohkye kelut fefele lal. El siak sin met pepalal katia met tolu pagat kaprie sisang nain Asia elos fac au paye na sibir siak foka met akos pangalie foforin se ingo el dal tiana kapur wangin na aklinyan mo el dal fol met se akyakosingo laman lupu fenshen Pange kashima pang theophany, presence lan God ma akkalemiyak. Katlie ke katil tasiknya na sin Moses ke me shakfurse. Arsh kain if katlie ke Old Testament ngaila arsh pel si katil sikyang na sin mwet na si example apang. Kek na yamatal Nebuchadnezzar wangin toko siya kan lain alin pelsiya. Baf ko ko'y metin pelsiya. Katil oret makanal, uslapen na klik natal yan na kesro. Na ngin ay liyan na pa'y kasilan kat. Liye pa met, ketenil langasla, may silal ke saptak luwa. Pa'y le ito tari kat siya ngayon, Svenarela akwaklal, in fact akollah, di pa tafong lang na ke, Lalban mo tiktulungan misya dalten met klalngan pa misya. Aving got fresh na mit na ke forshaft lang ni akalam na pa for lalal Nebuchadnezzar ngayon lalal fungi katsilal Shetrap Meshach Abednego ngayon. Pangamasing katsilash ngayon wan makan tulugun nilya. Wan makan tulugun katsi mga kumlalal fungi ngayon. Ma Shetrap Meshach Abednego lalal fungi. Matene lalal fungi ngayon. Wan makan shugilya. Metigat sumna kya nam nashkeli o ye sing ang amash ke musingin. Kat met lalf na gawa. Kat weapon na met tolung. We are in a foreign land. Got sojourners, got foreigners to this land. Di pa ngayon siya. Mana ka masik fin fella sing na kya or malalchetan. Jesus Christ il iwela tari.
El facchia masmoslamo. Evin fellowship nga ko nimit ko sila. May nga katang latari fellowship. Pang promise na si Kumo. Nang ako marke sojourning me temporarily sojourning at the same time kat wa pa na matulong eh. Kadina tuya te bash na sin malan fel. O kataro ko lalalfuni mawishe long si ka wil ma na si kom ke wan nadal chi sin kalim ke mo larso. But ambassador si ke Kosrae LEUM God. When at the tulong eh. Dal tuku ke lalalfing laloso. Sige non ko riti matagan sapta me tolu singan. La matan felang a phone na met na kay wada ko. Na nemekan na sila met call lang na phone ni pacl. Met na kay wasayangan wi pa na pacl. At tulungan din. Ashwal lalo sin pelche ke supen ma tenilil sang ke sapta singan to. Kalau dalin tuna, kalau te pas na ke masalah je, pa melutut na si kumisingnya. Kading kalim kela, la fakasi, ka me sang tulokin la lalfing larsa, te kain katang la, katsima, wangin makain sang tulokin ilya, wangin makain sang sukye, akoklan God, wangin makain sang tulokin akoklan God. Every singan mani yoksi na ke melutut singa, te sakta katil potekel kan. Ang ako mesum na ke fos me long lon kors fali na ke long eat kors akalam yo inge never na sel fashion ne ke matan fan ya fruche Paing ya ke fa shetra mesha ke betniko kuosya mit kulacnsap kat kuos mit kulacnsap of kat flatena why tu me nalos ta kanin oy tui met na kayo Fusek, kafana klu, metlim siya na kay walal toko siya, elos fashionin liye metolua, siya tiye na full la ke isya, aun si felos, nuklalos tiye na furyak, elos tiye pe, fokalash la ke isya. A mesikyak siya ye, may call al nebigadas ganyan, furyak temisya. Met tolungan met fusek kafana klo met kolingan di yok na to siya king nebegness na rameshi kyak to fosnong lalkos na ke tolngu lakalimila nebegness la masap sasya inte akyohkye kinte rek ma force na ke katlal me shedra me shedra niko o lo sinakos ma katla losan akalimye na silba na sang walla los akflat los yang ligina meta silba sang wal flat lalos tak zakana si kumisenge kading kalim kela mapapala soman na si kumwe at the end of the day en lo yan na pasam from kanyak nga met na kayo wat testin na ken luong. Na met siya kain som, tina kay wana, o enshin na. Final destination luo pa kay pa lang. Siya pa Evan, siya pa L. Na bange, fiery furnace, ka lake of fire siya makadal ako na sin, met na kayo wa, matilalal fungiwan natal. Well, al shetan na sheta fatoli lupufan lal makain na tago met elos pangan no mo elos in controlling yan at elos ten na katangyak le elos tari get Jesus resurrected on the third day katangyak la tari elos ita tari la elos som na get fiery furnace eternal lake of fire sing makadilako na silos elos ita tari masyeta ni raingen na elke inpakanten met well elos som na ke masing tangako hindi sam sa ko get ko in la lalfing lan klik tolungin akketeyac na ke makatash ke misingen elos sojourn in a foreign land elos lalfing ikakat silal epremasik siga nge elos din ay pacl na silos elos finally se mataka
mai sang wonel talang elo stepen na shangen elo sten na laman ngai tang lie mo tal elo she me patat chang na ke in sang yak sang elo she ne pas chang na ke nga kum kai ni na ke vaccine mandate na ke COVID-19 chi mar ke 2020 ke ye ka somla rala mandate ya ki mo liksol che postal liksol che da sola li ki mo elo she shangai is a mandate government mandate ya mo en elo she na ni is mang it's an example nga fact ngai na when mishenge artak to mishenge mo immune system she lash makati lang it's well enough to protect us through that me COVID-19 virus akatin der makin man-made injection jema kalim kat experience kin ya lu to lu masomla na shakta na mente dia kata fashion na nim mishenge ta shakta pange o yaman na shikum mishenge masinga makin in example kin na ke pelchi ma cliktolunga tuyak elostina ipashna ke ma moitorela elostuna ko ke makatel pange pitcha singa ke kadin de na liela la government lan babylon nge mashalaf marshal la fitiang ul falat a cliktolunga de na ipashna ke elostin na mashik na sikom fela singing na nge wanain using kadin ipashna ke ma or malan maita makatlie mo itena inche wona singata ina gadin kankin ina gadin tuna ko in me sangla life ni la shala katel wi gadin belnagay gadin te pasna ke masulala gadin te pasna ke oyen akwaklan mait fela singema ushe te me inche wo o me shelnga makatle ushe na sheshkai shi pange point singage try fligi me la life ni lan klik to lunge elostien ai pasna ke elostien na ngakom kat wabana elos metalie got mo we're not part of them if in got life ni na pa pang ma chi se la kala minge if in got life ni ko na pa ma ko lan ka ta fela singe singe ka pang o ye singe chi se el de ka in ranima el de kan divide separate papa pala shmon el akalimel de ka la ne se talik se ka papa se talik mugul se to yak line each other ngari di passage ngamal gana passage mari che ikaya tangari di ka nga chi se el de ka nu se ma shi washing pa na ga shu ke meto chi se el fact pe tarika mari ke kospelam la show pa la ka met ne papa tlikwel na pa ya pa elo sha kos masaplan god na ako marpe ke mjing met life na kay wagat issues na kay ngon si makatil si na spiritual baptism si bang katila ka pas na kay biological family agat spiritual family si pagatash ken kat issues yang kat pa church kat members man church na tin na din God nga choose nga exile sum na Babylon elo suspen na may takyang na selos lalal fu nila katla le premisik sika pe provide malolos na kaya nga kami susyang na kaya ngon matal siya God will provide kaya kasla mo I will never leave you nor forsake you taga syuk to Kosrae lakin pel na gaywa nga fa esin na siwos in na lowosan napakadash kaya pem siya katinte pas na kaya mo malan fel ko masulela alu na ke masulela kato shesh liye mo malan fela nge may kasap lan fela nge yokliki katsilash nge pange masing if inga lash ke mananak singen mo ma fela ushe ma inche wona shesh ligi na makatsi kat mo uchilash nge ushe ke wen natal na ina kan nisit pa liye o ye shikatash kengen men kat foshe Jesus Christ elena ta ka metgi man na kay wan mo lash panga o ye singe na ifinga tlie marshalla la singe na kema sonel shimus ke revelation nge papa na sham kenya ke fakyak singal tolu fo singal tolu na singen me ko shakal mi yak me
me image of the peace inge. Na fingat te sapta singal tolu dana Daniel el chimus ke sapta ya for long lead course. There's going to be 7 years of tribulation. Pasam from ni ke sapta singal tolu in fact ya. Katike na tamashim na ke fact ya ke fingat te li ma Daniel el chimus akalim ke pukla Daniel. Nara puklo nga kapashi kating kalim ke la oye ma Nebuchadnezzar rangan el wanan tapala chishin age image of the pisima mwet ngan e bashnake during 7 years of tribulation. Akalimia mo 7 years of tribulation. Sapta singal tolu singan akalimia pa 666 nem pa singan. E arske me foreign ka me sign dak yang. Sabi arske me Paulos ka therefore it ke sapta singal tolu. Na in Belgingen komte ka in or a transfer mo nika na komis sign jingan. Na kafingat li image ma Nebuchadnezzar ralangan but nakawai pas na ge shayel Shetra Michigan Abednego a future event eschatology ma ito ka 7 years of tribulation jingan e kalim la one world government siya akal siya nga na usod kung is mong way kung te is mong way kung may kapanan elya misya. Na malito siya nga kapanan siktum na kaya remnant siya mata samsam kanya kaya pa lang. Wana in pan remnant siya masamsam kanya kaya malito strict tolungan. Elos metla lalal fung yakad kalim tana future event siya masamsam kanya kaya 7 years of tribulation siya nga tana kakteyac tausin siya luke shuf siya lungan rala 144 made my from gospel within that 7-year period. Pangan remnant siya manan typology siya nage marichi ke tenlingen nage sapta siya tolu ke revelation soneliengen future events kapas nage ma kakteyac ke taliknatalingen kat la siya befaloko la siya befalok na run taliknatalingen makisin pakotin yung longkalang lang na sielos. El promise la siya befalok niya pa tenel sapta ya foslong lead course foslong lagos na galong lead course akalim niya 7 years of tribulation la usla matlal fungi during the rapture na leta ko silbe pangan pensimet nga na fola pangan Jesus Christ el patata misya manapay siya el pangan maniningin na tausin yalusom na sisya sel taga fatma ngapa to Kosrae God ngapa masaya si masamsam kanya ka a choose ngan si fan na richa kilya ni masya na ikalim in the future event masamsam kanya tolu tuyak lalal fungikongan typology siya nage 7 years of tribulation nage remnants may sikyak kadina rin kalam kala phone lapit siya nage akwakulan God kadin kalam ke to yoktigi nagawa ngako rin kalam kala la mek fashiya kingen na fin fella siya tikan tulok niya kifin makati laki atar and Russia and Iran almost Hezbollah ngin ay los talana may unian Israel ngin akalimik ka chana si sapta singa lufos tolu kadil promise if in arsh may akfos siya dalik na natik nga kursel dal fella singa tinaliyang ang akong may Christian na kadito katikain akakain na kemalan gata min me katsilash nga wan makan tulok nilya tikan tulok niya ki katsilash nga efri siya makalim ke sapta tolu ke telinga ten nakanaus na matlal nang akong masinge wanang akalimya lalain fri siya maitaka fakyak longol siya fos algos ngan Jesus magana kain potaki kat katin te ilyat na ke pa kadin me kadin for laud ya kalal
kalta misa mulyak yang makuluklas na finkat te agad still yang nakela line version na misingnya pa day of grace langkalang paknan yok lang katin wigat kay siye pangan akketeyac todo na kaya Wednesday nga sumnal tamnal sila tigin treskal interak akyohkye na nga setup na kaya posto kulomalap. All right. Daw di bang lumalap. Tingin Diyos ko, ilang vlog ako, marami funduan yan, eh. क्या ले ब्रेक कब गया At lang ko, maligalim. Ayun, bel, nasimpunta ko. Kasa na vada maliban il continue on nag Thursday. Okay, kahit Alright. namalap. Kaksakin gat king akin we go sa nga we go spend and loop siya kaya na uma akpasiyak na daring malutut siya ma damna liban ta fula siya van siya liya damna share like Tuesday ngan nga male taga na kaya ka yok siya teka welak mga iskian ba kiwuten and waki matolu laldanil ngan siya toko siya kay rarak lal kaksak lalan Lana siya Srikrik Meshach Abednego Shulbena tayak Vendia singal belit korsin full ligimeta. Lafa kaya mo akton in fong masikyak ngan. Katli kaya to yan samsam singal safla yan la. Nagpukat na Israel. Fasyang kimutan Vendia frurishe. Pangya ke fak Srikrik Meshach Abednego kusya mat kulacnsap. Pakat falaten na o etumne. Te pangan ngat silal kim dawaki. Napan ang arale akketeyac Kirpen mangan sikya kim dan la fusha kavana klu ko fakya akketeyac matlalal fui gadin fast na met la meta kain tulugin ka dike magatigin da fakak kainin lem Jesus Christ God week at nagashafla nage Kirpen malutut singa Tuesday Wednesday da kasifan na balan en si mga me istaga ke malutut siya ke mandan silpe ke tustiangan ba anain mange taka against the crane los pala ke lensap at inwangin maurek nara evin pa los kan kete kusuna los kan ke sendrian na pala mel fak malos me hypocrisy singan ninantui o Sean kes singan alin na kalem la siya matayan siya fulindalik na tali prayer. En sige patakan na si kanan gan ke maslak si fena ala. Fakla siya tali kapilya yesing alalkos. Kapilya yesing alalkos manil pa source siya na ke evil and felsing. Tasakta kisaflayan akkalim yela lemilak kayilangan. Takata anayin may akmekin sinasin met kolngan sipean pa shame singan ngalila takamayen aram la ka pa yokyorek malalos na bana ngara bangan oya si malos jangan tang lila misaya pa akmekin jalos langan ka akkalemi maswas pa ya masaya ngan kin apanan ki samsam si mataka ki tuste Wednesday ngan la fakya matakain kusang mapay si wasa elos tunaka kulacnsap ke malutut mataka kadinon yakin ke kalan gadange masih ada nesgen kaprienge topkan bataka lam Jesus Christ kali gimana kewa matakain kusang katakain kia pekat kakna sikat panangara yokshipe kadin daga long malutut nge isla tega wekenge inkain kasikat ke molasha ke katlek na mo nge kadin kain rekmaken ke fellowship la session sila la shun maita en nage pesi mat fast ki fella singa katala kada sumnaiya pana polen da fakne kinga moul ngan kin nganta orek magen gasten gaden gashe ya fellowship na sin matam da prai ke maita nan wollos a pelsinga fast ki ana mat la ma tang la kat prai ke nge polen tala la sumnaiya nara lela kadina na Srikrik Meshach Abednego ka finne
mwet makadatakan nutike mwet yok lalal fungilanga inge nakkeyac akketeyac makatashke lal fungilasha lulap belang flokon narun mwet lowos pangan srikrik mga kan kaksakin lulap Tegin Jerusalem gula. Kede fashna med tamaliban kede flogan outbeln sunguin fashna na gitastan. Kay kulo malap kulo ke akyohkye lomantigin treskal kulo tamlal chirle si befinement na gewalash wana tamlal chirle lakalminge kada sumna getasta si fena getasta na kalminge Jesus akketeyac Jesus akketeyac kashin lisana kalmimo Jesus the one who heals Jesus the one who heals nataga ke gospel al meto sapta algor foslimegos na ke singalit worship luo pagangan foslimegos na ke singal tolu ipsimetan Jesus lakayela siemwet kulacnsap silan sil lemlan en Rome na ipsiak luongan Jesus lakayela met paspas fos singalakos na ke singalit kos na mirror pen na maluti siya ke mandela tamnal chirle me matanjingen foin yak ke yesingal algos Jesus elon wala el aksikoshe kella na vinga akum taga na ke oye singa dana Jesus taga in me then taga in aksikoshe got le spiritually and physically kametiga tum na ke ipshrugluangan namnas shibakalan mi shive na ke tasta Jesus akketeyac na meto siapa pang Levi kat kalim ke lapange buksemit ke New Testament gospel al meto tax collectors kat kalim la main audience lalan wana tamal sila la kalim ke mandian la synoptic meto el som yok na ke may choose when bangen ulay lalan God tokosha David fite King of Kings pataka kalim ke Jesus la Jesus baptized la mission ka ministry alaro me we matamalut lutluangan fakak Paing washingan ta ifin gatli na ke fashlan saptal kushingan ta mitigi saptal kushgatli saptal mi goshna ke ko shakalim ye ditilal Jesus fino la kalim ye yo na ke tokosha God shinga the kingdom of God the kingdom of heaven me akkalmi oyen mol mai ta ka oye singan na tigun na lutu chilal ngan nal ta ka dai ka ro men lal miracles ka physical healings lal ngan ta ma singa ko men nan kalim ke kapun saptai kos foslong lal kos na galong ya met ngan alle lu chil Jesus men met ngan ta long duty sin scribes sin met Pharisees ngan ro ta aspen na pain la los ligi ma pailan God ro ke chijel daga mo toksain God pa ye mo to us ngan dal mo dal na sano masaya ne mi sing abaka ta kalam ye gamelu tu chike Wednesday ina kalam ye la ke ben back in Yoklan God na sin dal in God ngan le ben na flog in a future event sepang bang me 7 years of tribulation met kan fs makla li na pai la shia lem nga ku mi sing kada sang so na ke ipsing an men kadila role one government rule in national ye question nga ku ke we rapture chi masam from ke ke shete sun ke sapta ko for single dolin ke single algos we see ko in sapta single maker utakla lan metal fun your rapture singan sonol jesus in ka pa next main event makadina nashke ka sanction yen sias kai simetal fun ni kadin focus na ke mafela kadin focus na ke me heavenly things naro kadin te tafung la men simlal metong elke proof la siya masaya sing na vingat le simlal nga na at least minimum 60 references el somos la
reference kun mamit palang e sham kun masaya she dago el makin patkan sumli dakke saptalu me foslime koshma fal elostopu kinchidi Bethlehem inan chutia to Paing ma sumasla shin mit pala Bethlehem inan chuta komti tia shik in maslon shidi shik lan chuta the shie mit kol e fatagaligi kom she fakol mitlak Israel kamta na ke matan me gospel singe shar sapta long lal ko rik ike shaknam ta ke mtawaek reference kinyak me Old Testament ko tia ma pala mit palangan ta samosla me to elakalim me in proof la Messiah lang Jesus Christ pa Messiah lang Israel adal me ka kalam na rejected sumpenate we pana kosten lanin sa molela panga oyesing pa yel pa Messiah si masam from kinyak nge talik na din ka nge pa talik kalam kala Jesus Christ dal me dan ta sano me met ma ta ka usel dal liki kanan Rome na fin kom sum riti saptal me kos na kay kos kumel kalam na pa kala yen to ko shailan ka to ta ka yok na ke lang shil ta ka yok na ke humility ta ka yok na ke ara wona shin mai chaya pang to ko shai shi chi shil ta ka nu she yo el ta ka in my own which that was the Israelites might choose can expect my letter ka fatong na Rome so mo el tagain me in spiritual sense ilos spiritually siya pa taga na kaya pa tik na din ka ngan ka choose ngan miss me interpret dal na shukye message ngan na to ko siya singa taga pa in siya singa chairman ya lakalim me ba mga ya shulay la sa siya ya me promise sa siya taga in siya may nang akum taga li saptal me ko Srui ti taga na ke saptal ko stanel taga mutawaek ara ministry in healing lalingan kapag taga ke fos di me ko na ke singal tolungan ipsimet ngan met ko lan Rome singan el te met chu el met chayan chu ra chi se la le lut ke la ngata ko shmon la ngapa masaya ngapa amet lak sifena tena akilen nakatsum na geda na ke chisel uchak na Capernaum shiemet lem lan soldier room sono la kafishel lem met kulacnsap lak el mas na on in lom shike tia kain mukui ael arulana kayok a chisel el fact ngaye som akketeyac na lem sifac lem ngarulana kapansuol komin taka nine lomshi tari kom sap makena met kulacnsap lo ele kayle pangan yoken lalal finlan met kol silan sol si roman ele tari in siela with Jesus Christ vicinity distance tekan trukilya el kan orala without being in the presence na kemet masingan lalingan elatala el den ainin somnani kemet masingan akkeyel elatala with Jesus Christ everything is possible na lem sifac lem ngarila kapansul kom takana in lom shike tari kom sap magena met kulacnsap lok ele kayle nga wi pe mata ye kalan met lem ars pe met meun mata ye kolyaklok nga ka in fact na shinshie fale ele fale na shinshie pe fasha na ele fasha nga sap na shin met kulacnsap lok roela mashinge na lorela in other words arso authority na bangay ipsima katliye ke kapun sapta itkos la tukun chisel ara maliti lal ke final singan bangay reaction lan met long maliti lan ngan tukun chisel fact mainge metaru lana fefela ke luti lal oh elti oana luti mas
elti oana mwet luti masapo. Ay liti ke koyok ma arshin el chiven. Ke koyok ma arshin el chiven. Koma Jesus el makin ein siel ngan ta ko ein siel mel mol kun mangar al sam tanak al kalem ko ngan na shin met malong maluti lal ngan liki na met rek masap mara luti lalos ngan na ta ko na ke met kol silan sol si rom ngan na ke lalal funi lal ngan el met kol si pel fak met ay na ramat alaro na letok ko silan Jesus Christ ngan el kan fak na masikya papoin silan ngan ke Jesus el long mange elu da fat na sin met ma fash tokola pa yen nga fat na siwos nga son na li la pan la lal fungi o inge in Israel e compare sol silan Roman na ge talik na tal na Israel pa yen nga fat na siwos nga son na li la pan la lal fungi o inge in Israel nga fat na siwos la met pas e fat ka katale me eratome Ematayurol Ephraim, Isaac e Jacob, Kepelin, Kafa, in Tokshalan, Kashaw. Ta Shakta, met paspas Shafal in we, na in Tokshay Shenge, Efa Shisila na in Lorso, Yema, Yenma, Eloshefatang, Keok, and Alis in Cielos, in Wuselos, Cielos, in Wuselos. Jesus el Tapukange, El Son Nalia la Alfungi, lan met Israel, when a soldier lan. Met Rome. El daganalla Ephraim, Isaac and Jacob. El from kundalik natal. Ma supposed to receive him at the Messiah. Tarakta el tagata dal rejectilya mo te kung pa Messiah. A met siya met Israel ngan tal lalal fuelos. Yok ligina met lalchifena. Jesus was rejected by his own people. When me make lutut sata, lutut kikie, make elos na long events may taka in the near future masam from kunyake me may fataka siya inina ingakom siya masya taka daltina siya may siya taka el taka tokasailan kat taka dal rechekia pa Jesus Christ siven nangakom sivena ifingat porungo from lal Jesus ngana ke lalal fungilan talik natal Israel Ephraim Isaac Jacob el fa mo elo se som na ke en los ma elo se ngalis fuselos men make me mental din lalal fung na parang afa ka kalmi piang na ke tenil revelation ke sipen pa kun yokman God le sipa sang o yeshima fa ke mo 7 years of tribulation tasok pa eash med the 4 line belching and in takanarun God through his son Jesus Christ. Naka Trump kun remnant siya 144 Jewish pre-elect katil sila latari elect tari might nga show latari. Elos pa ito yak faka gospel within those 7 years of tribulation. Nang ako mingena kat on this side mtasano rapture siya katin utak jak som na ina kadim take lutut pa ilan kat pake cash mo lal katin te mata mo let the floko mo le floko katin ale siya masyashin kasaw ingen when Satan we lutut sa ta siya ma working in a felang ak fos na pa may tingin nang akom taga nage malutut siya nga kadin ala karing en liela Jesus el taga ro luti lalingan ke ko el oro man lalingan in me actual sila ka iwela met masngan alo shak penatin ali lalfung lo stepen ala lalfung pang masi Jesus el lien Jerusalem tongi le akala mi fagape miracles il lang asin on wala met maslan met kol singa
we pay back luo singa la alle pakantan met machine lepa met kanin maskulu kutaka na unwalosla physically yield them a meshikya tal shak panal tinala alfung na ilpa masaya shaka non wala may inge wana ko si machisel makinge. In other words, it's up on your face o mem tipa na alfung lang apa name Jesus Christ na ita ka na si kung misingela gospel of the ka mo arkin kanikin mo so fun na pa Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Na ifin me, katlong mga katin ang lalfung ni kakat, ano na siko sa klasya, nakating kalim kela, Elia, o nga yalala pa ito ka, para may lutunat ka na siya kadinak kalim mi, o inakas makinyagat kay sila. Proof, Jesus na proof tayo, ilrela tayo, o may na fakyak na siya kadin sokolil. So, kasi ka nala si fan na kasben lang si kawulal na siya, kay siya. Tamat na kawan molela. Wasingal tolu akalamyang na chisel fat na sinlem siya. Falokla na inlom siyum na efaurek na siyum wala na makum lalalfungi. Ay impel siya na kulacnsap siya met lem siya kaila. Physically ill. And ngalalfungi mo spiritually ill ba na kaya met kol siya ngan. Ipsiya siya flangan akalimla, chisel la kaila met pas-pas. Kung kayo read ba kaya gospel lalmak sapta siya fostongol yan na tolngol lakor wiluk sapta akor tolngol alkor na kaya ngalu. Akalimya fototo siya nga akalimya nga chisel siya som na inlom siya pita. Liyan ni na kiel matan kiel pita. Full la manol elan fin may an kiel. Jesus il kalya baul emusyen full lal somlagel nal takake mutawaek kulacnsap na sil Jesus. Kaya may tao siya may mas paspas na yorol siya arch timon yoro. Jesus il lo siya ngon kulug ke kas na lal akketeyac may mas na gawa. Elora mainge nakpay kasma met pacl aisha the fact. El chifena esla manaslar usla kanin mas na kay waman yoros. Na wana nga kalemya moin main mission lal me to pa nakalem na sin may choose ngan la Jesus Christ pamasaya si makalemya katliper coach si matagake forcing at fana readingan tagake aisha. Na kot nga luo pa nga kalamingan, siya nga ridi ka sapta luo, siya nga ridi ka sapta alkos. Throughout sapta lungo alkos na kayo, wak gospel al meto. What kaya marsh may reference 60 references may according Old Testament. May choose kanin kalam kala Jesus Christ pamasaya. Na may na si kumising kat kalam kala physically, spiritually and physically we need to be healed. Nga nga samsamin mga kaksakin tigin treskal mga kaksakin tigin treskal nga kaksakin makatel ikas na sila tigin treskal nga we witness kin nga when nga na sila tigin treskal kumne kung aska main siya wangan ka me kung nga witness ke mawala ka kapaslat na siyumla kung pa physically ill spiritually ill met kya matlalal fung ibuyak mga kalim kya. El tila mas o litilal ke kasnan ka ngalet ka siwas wanan ale kalim. Nangati samram ng kaksakan mo. Masamram kaksakin makatil kasi nakaya kilalal fung ilokala sik na yamatok mising ng kalim kya. Yan alusom lai mas naupe. Matamlil siya lewela lil mtapenain hospital kaun yang el wipan ara KahsInKol kulacnsap na fash when pange masila kalimina shiko evin katak la mas siya kain line al shetan when pange mas katashke spiritual warfare siya pakatashke te picnic siya kati ko may chija sila kalimina sin may choose nga ako meta ka nam siya ngeta na ngati kemotak si ven ala alle kalim ni tila lila el kaila gi maslal
na me kalme mafat na shil tamil chile da tamil tikin kalme kaila loman timana shum makunta ga shilpan na fatna met ke kaslan god kalансap god fakak molelan god mat lashna kaiwa ka fela no phone 9 matake akollah sanu to kalan lem Kachilashne Jesus el healer siya. El master of healer. Man na kayo wa magat palakin na. El ka non wala. Evin katlalal fongin el. Na kaya lalagat sikosok laliki kayo klashne. Tekan me bagat taga flokla na ke sikosok ka flokla na ke picnic mentality siya. Agat taga na ke me spiritual warfare siya. In fact, a gospel ng Jesus Christ na sinfell na phone na pangamas ka takin. Kate fuko ko in ta self mo kat fuko ko in kalансap God. Fact wala na lal. Para kat spiritual heal, physically heal mo siya. Kat in sang na phone na glory na sin God by proclaiming the gospel of Jesus Christ. Panganak tayo to na katas ta kulo malap ka aslan nagaywa kulo malap Tamil chile, kada flok ni room kun akyohkye na sumfasang pela na siya. Tigin. Kulomalap. All right. Tamam di ba kung global lab? Alitin aliel tigin. Wangan. Oh, tigin wangan. Okay. Leto ko. Kaya tamam di ba kung global lab ngay dangerous call. Ay kun belan jum na gif. Kun taga fresh Fred yan. kulacnsap mo. Afin siya kusin siya na kan long project. Longkom fresh na met. Tatlongkum. Ay kula damal sila damal lipat. Maluti siya nga ke Friday Octobus nga sifac mo si pakotin na sik. Mark siya alvas ang alon ko siya lang malu. Na intafel afaksi matagal kaya akketeyac damal sila ke synoptic gospel season gospel bang Mark. Pafotodo emet ke me gospel ma akketeyac mulan lem nga. Anayin katfine ridi saptas ngalon kos kyang ito na. Anayin sila kinel account na naki yatolu tafa si kimulan lem pang. Nakifaksi mataka kim mutawaek ki iltaka markel samsam na sin metrom nga. En singe pa nga lang si me akyohkye kata nga first na ki me akketeyac singe. Ki katligin ki buklal me to samram ki ilaksaunak na samram ki na ki Old Testament prophecy kanin mga siya akketeyac le. Na nagi market ram sin audience silan metrom nga. Katitala may dingi taltena ina natin ito ki East Sri Lankan Jewish nga Matthews nga. Masima market ki usin galim pa. Sipit sila galim ki Christ. Mayin si pesima or metrom nga ilus na lal kumikik masing power ka action. Nara ki oye sila mark nga ilara kain sila metma at no nonsense. Elke usisima na concise action packed summary siya. Anan mana push siya pa petse sila usinge. Na petse si mala usinge. Elke kiya si petse ke lema ke kolal. Na ko si mala ustange paesang ikestam dan met kuna. Paesang akmulyak met misea. Paesang akmisela pake kan pake makalemia kinusan nget. Kana ki met ma sekapas la manungan. Pangit makka si mala orek maganin sang kasha maita. Ileta orela na lang taka ki oyen mait kalансap se servants ye. Nara para ke bukshilal nge ala na anan action. Nara il fact la kita kalala ilange she was finlang sin mate in mash lowos. Ilini na in mate foko lowos. Kalmen fact shilal nge pa you have to be the slave of all. Na ilange fin na kiwan natin mayat el dia takain kalансap payakin
I'll the kain kulacnsap as sang molal in mulam with pespes. Pangan masima gospel jinge the kain alanashaman in kalimo. Na makatita kela pa akketeyac kolosi saptakot fasingalan mo ilkasin sila Barnabas. Barnabas italak mga pakanak ki uleng sasya el madaki way maitasi. He's an encourager. Is an encourager. Na fakla el si Peter saptal migot fas single dulan fakla el met kawak na toto silal Mark. Na dakana ke maldi si mga taskenge dakana kalemila si kalal malrek magengel palrek mageninsan onwala met mekun singe fakke ala met kun singe başlagın ifensi malorela metteki passion week partima espa inen met singe Masima sikyaksin met ma kat from gün ma washon gasa focus lal dala perception lalos kelchijesa kabatamalu tu da siena ara elosta ba kalem ki flow yakla elon ara oye ki lensapat na ba kat lipen na ki oye masikyak na sin kawak tolulal denela ki ma chijasel ki maluti singe ki taga ki maximum fosang alongos ki lam ngalu na ngan kan usip sipet siya na kat sum na ki akketeyac toplal chijas ki oye si ki mat kun singe el te ara partamias den kalem makena lai LEUM ka ashur al tahi kya kalem ye na ki kayan la lal fungi si man sin mat singe pangan masima el ki in kalema di partamias el siya ki pakoten lem den general sifil daliye na pa kalem ye ki siya sila kaya si mat kun singe ki mutawaek yan sab fosong alon ko san fakmo Jesus we met tamalutut lulap sif elos fashasen en Jericho egelos ille simet kunel matangos pineko inelba Bartimaeus when natal Timaeus kipel si mat Jesus matamalutut ngedel tagana ke city Jericho kaditala pange city sima taganaw siyakle akketeyac ke soswa saptaon gos paslongo si Jericho na kikata peltok erot the great gain met call jivin in Palestine education to be rebuilt education to be Messiah Jericho itaya gilale me itaya ki cash up el den ale lostiki and Jordan River el miles al course northeast na Jerusalem nara el Jesus el tagana Jerusalem akketeyac ki luksingol fastongol nuan ki pel si my cross taga paraya paya la tagana Jericho ma kita ka sila ng el tagana ke city we met tamalutut nga pasmet ma akketeyac mo arsana na paki pel si madel tagang met kun singel matasis kenne ka nain met aten met ngasma na pafakla me long the Jesus with Nazareth of Fashaka, el wowoyak effect. Jesus went not in David, Pakumato. With singe el de Gandhi, Tasakaikan long, la Jesus el me, el todo yang naron. Nakil Banglol ma, when not al David, I penaki me, elos Matthews get al gear. Misaya si malsam kunge akketeyac ki Isaiah foson gos nikos as pe fos akketeyac fine Jeremiah lontolu la pa el buen sinal David na masima met kunjinge el tapan gel Misaya inkain me pangen jasel pakante met lo naki me kachamram kun naki ko sriksrik ele orela insang me orela len si balienge el dena me masima taka kya fakla pasin me tamalad na sele fak elan misle make wo yaklala
I'll wo akyohkye made that fact. When not in David back, roten na sick. Crowd singe finne, walil singe finne sikein, malen karslonga, len kulja pacl, eldena longalos. Na neke matamalutut nge, na masima elarange pa, el wo akyohkye made. Na orekma o yesilange, alena ke shook attention on lema. At Jesus do ye fact. Pangnolma, oinge los pangon met kunse, fact na sil, kom inengane, tuya el pangon ko. Fasang alyan ke me, lam ngaw singe. Jesus ne, el yakun masima el fashion ke. Ashi fan yok shimal fashion ke. Tainge na kalemi yakla. El tui, el demonstrate na sin matamalutu, ni malotelos kaya. Inka in pakoten, inka in lang masin matkunjing. Na mayen, akademia ke John, sapta year, fasluan fakla, blindness was considered a curse from God for sin. Na pange masima, ora, ek kato sapta yan tram singe. Part me as el me, alle na skill en Srui in akademia, la elder kan lem, fakla. Na el sistem nuklala, Srui takana yun Jesus, Jesus is siaksil, me kum lang sing anaranasim. Te kanya ba Jesus el nikun la melkia, elke Bartimaeus then specifically vena fakiala la, mesi elkia. En met kunje fact, met tuti, akenangan kain sifil lie, kisin siak singe, el kias el de siakin, should collect information, they can get an lean in Allah, processing. Na, el fakla, el gelie, el kin follow ko me, lengan should be, kain ainamet ma, wonam ta, na pangan request silala, so he could see. Na panga akalemila, wuyak lala, e kafiang lala, el evidence ke persistence in kain me, aran kena orek la kesi laringe. Makela lal fungi lala, edetala, Jesus paisang na sila. At Jesus el fak na sila, kum kain som, ifo, man la lal fungi loma, akketeyac kumle. In pel siya na, el kain liye, el fasta ko Jesus in kenika. Nga kum, kat kain liye, matas kat kain liye. Taksin siya si mga min siya ka pa, efkal lal fungi lasha. Met kun siya pa, sok man genikla, siyugin ko sa ilalim, when navel David, inon walang. Narapak kalimiyak la, akketeyac lamdal, akketeyac lail, takoten, itiyak yang nasil. Sifavak mo, si pakoten nasil. Pangan nga silan, elal Bartimaeus, kamay simapunam tang. Pangan akketeyac mga kain, ikakyehkye, fulok na yun matuyak nga, ang lipan naman siya saban siya liya wiki, masingang transition na kiset yan. Lamala. Tingin Diyos ko, kung gulo ke, akketeyac singa nga mo, tinga mo, kung di siye, makiten lutay la yok na ke, o yan ako mas akademia mga reading ke Bible law, lemel din na lang akfashe, ay akfashe may lut. Nasin yok na, nasin matamalut ngan, losin lutay la o yangan infal na kilutilal na silosan na nasis readers. Kat met mom da ready Gaston Garden. Na kung kulang malap tingin Diyos ko, ngan evin ko, ngan flo ko na pera na sum na ke, ako nakfashes set yan, nakatafet, kung gas ke, akfashes set yan, nakatafet, nyo dapat lipan. Evin kong fast naman set yan, kulang malap. Kumalap, kloke kasha, namalipan, kumeva, kapasaban sa liga, setyan fin, may pelta udagat na siyo, to fin Freddy. Setyan, October
Mas nga lokadel molikat laliki kayo clash. Samsi wogit kosh fasong dolun. Stand salom dolun ketol nga lupame. Na kadita la siam nge me katutikes ko kishenrie. Kadala na fale in aksafila siam ki pabalange. Praise God. Siam kadakale mitari la me kasyen lemtala kasyen tang oye pes ma katpalakan na kat na nasinka. Na siya may kitakalilik na ki puklimekos, na puksiyaklimekos apa mutawaek ki siyam siyugit kos gisiyuklam ngal pa malututsi nga takake. Na siyam kun na ki kaksakin na ki kalanglan ka ata pa siyam sa kunga siyam kun na. Na ki me siyam katimot ko siyam ki pukaklimekos siya siyugit kos gisiyuklam ngal ufinak nata na siyam ang alak akot na phone na pange. Na singalime ko shin siam itngal dolo ma David sa mosta ke papalonge mata ko ke puga aksyak aklime ko shin na pana ke example kyan pana ke siam siu kal ko singi siam siu singeol ko siam siu long luo long la kos tongol si siu tongol dolo siu tongol la siu fangal me ko na so ko shin siam ngan ke puga aklime ko shin siam siu long li kos pa me suko sin siam mas Solomones masla ke siam duga mas masla national siam siu klam ngau nash siam itngal dole ma tena hisla klu klam ngal siam tena kalen la jas masla awan babat ma na longo lal kos pataka ke puga klime ko sheng siam siu go git ko sheng slaken on ka Paing sing kain akketeyac laki mama kat papa el molikat laki nara samis singel je masla sam sukunge el gen aleksheni supena ushena sikum kana selos met mamoliak lange in orala kasin kaksa dan motivate in orala praise lalos ana king kaksakin gadana give kaskalang la dam lipan obina dam shole ke mama nga experience ke ordeal laga kaksakin inga norek lekisbin deliverance lan God na selosa nara archi back or shima ta ko ke deliverance ni ma ka ta ko ke sham sukung si pa na ke kasalem lan lem God na sindalik na tal nge ke los pakafo kweli na me yen mai si nge na na ke pelma artali masom na ke pangik kapur na infologo na kaya na met mas aktolu na mas e hipsiak tolu nge pagade akos nge pagade suang yok in samsam kin pama lutu singe ta kain samsam kin na sesa samsam kin na ke molela na ke pangemet na kin ko fa ka met pattern mange ke kat loang na ke oye lan ka ta kadinan fakulo na ke enduring loyal love lala na para sa amne fakla lela met lal met innan ka ke mainge lela lo sinnan ka ke lang si pai lan lem ka yok na selos ma me palakin dari ke pel si mal ta ka pasalla inenalal dal ke pel inongay ka pel kayo tak mo kalwan in fact kasing kaksakin lem ka kus na kay wasya elta molela elta moli kus na ki matlo falop lowos falakon kus meliki matan fel saya likian ka tole pero to likian pang na year na pang ke espesira in tia malkin yakle in kaksakin yakat ke deliverance lalga ke pakoten lalin kasha no ana ke may kadita la pelo inge in pelinongaye lalosa los pang na singat el molelos taligi kayo klalos nara inongaye lalos nge los pang na sinlemkat el molelos taligi kayo klalos gelos inongaye los pang na sinlemkat el molelos taligi kayo klalos na ke ungaye inge sonolos los pang na sinlemkat el molelos ne diki kayo klalos kat findi na keta na pangish ben sense of urgency sima sami singe panglon me met ngay lo sin ka in ka ilange fale lo sin sangkulon sin lemkat kilang si kawulay
ke mawala na laro na silos fale los insan kulo na sinlem God ke lang si pailal ke mawala na laro na silos fale los insan kulo na sinlem God ke lang si pailal ke mawala na laro na silos na pangan si pesima inge akketeyac deliverance ke la del for pagkafa kweli yen mo sisa kapel madantain bondage kapel ma elos mas akketeyac lelos ka apkranin yun misya na pasyam sa kunge takang keep siya kakos nge yok na samram kin na sin mariners kamit masyun taka mea palay lalos o yan na kayo lalos ilos sinangay si gas madalrek maganya pa anayin alin na Malaysia lalal fung ilalos na ilos tang na sinkat ingain insekyatre ingain mekaranganos na para kasi ata kata pakaoinge kata silos kalkalin mea insuk mekara na silos rek mafin ako pwedeng lila lemkat ilkain na ra maus nga gilara in mea kaskas na akketeyac apan la mukla na yokali Aka tauyak nilang sifil patatin itin. Kisipin masin siningi mwet finaka fos nga la. Elos tikalkal efas top ana matsaya. Wangan na sipin italalosa. Na elo naki o nga yenge sonolos elos pang na sinlemkat el molilos tagik kayo klalos. El ak misye pacl and now misle. Elos enganek mayen misle elos koloslos la na yen elos akwot na yen aywe lela los insanggulo na sinlemkat kilang si pailal ke mawala na lar na silos lela los in fakalakin walila kaksakanal yematan unmetlokalo malito isenge Samsam kun oye malem kadel daga ke molela pa Deliverance singe na inge na uksakle me koske pa melutuche daga na seskenge ke sam sio it god fos stands along dolun ke ton luo God el moli God lalgi kayo clash na pakain noye mga kalemia mana kayo mga tune matakain aktanin fong ye God that force nga laki lemil si Pepe na fak mo fear not syak penalal niya batako inge na kes mo kinyigat niya klon sin God ke faithfulness lal elana si kaya musingi enalitu na pa na ngakum kan lalal fungi ingan de kiye lalal fungi la sa siel in fact KahsInKol kaksakana kulamala na flok na yun metluwiak ne tamle siyole tamle lipa kulamala. All right. Tingin just lang kulang alap ke kulacnsap ko. No, nagakam yung asmo tama lipan. Ilan nagakam yung mga role na ilta vata ko introduce siya lesson names na ke fire close mo ito ko nag-send yan. Tama lipan or din balance. Kulang malap tamang chairle. Na kung kulang tig interest kal ke akketeyac na wo fal ma inandaga akyohkye kaksakin frete shette. Wang na akyohkye nga kina point mo kina lu korin ni mekos fosit kos. Ke mo kun siya el tena lie ta keskun lal fun la limjiel when te makat lie o makat lal fun ta takat molin takat mol ke makat lal funi tie ke makat lie amo mas ngene bu na sham su ku mam reading na wana kun sam kun porung apurung da na wana chona sapta she pa wana sham su wan sam kun ngan na ke som la chona ka kang la chona amo ni pangan sam to na ke na ngai usie me tamal chele kum singan usie ngasyan meliti na ke next week Ako, if you go fast minute, gulo. well pangai kal metlash Kosrae kum kulo malap ngamatam nel chirlilat ka akelin comments mam del likiangan the metigal the ka akelin we fa kolal tik interest kala pange fin trak tolu lesinem tolu magate usom na get us of law fon ka yakil tamle tik interest kal get us to masimetan pangan kona ma yok supe ke ulang sa in sham lu
aklu me oana sie ti oana sie palalal David nagalalal fungilalin God na shafla kona ek sie en ke molin trigeloman ero sie proy na ke kasha molela shin God tamil chile pangan kuska akyohkye kulo malap Totally ban kum kulang wala film kan fian chen ke tram drama. Kulang wala kya kum akollah din mata koin usig in na nak just mit gat fast medan. Nanda ko ano gimak akollah los mata ko cast lagi polan bel sa mga taka ne sun labas ng amo turol Tamil Jeremy, kita sebenarnya naklin kum Srek line, Paing kum, ang amo ko mas Seattle na lumalap na Remy ma, amo and George siya bang fin pa na Jeremy lumalap, akay kum kulo ka asloman, kayo pa tamil lipat na ngalalvi mo ke Jeremy mo tamil lipan, tamil Israelian, tingin just ko ilwiban na phone naman. Na Roxina Filrang ikaw na sum Paing kum bikom yang Ben Elizabeth finan Tukuila Washington ni besta Sulia ikaw na sum glawalap ke aslo man la kasha yang akay mga nash yok na nage kum ekin mit kol ke arulasha kum daga gas lal kasha na ba glawalap Atamol degin mekil lashnen kupraskov ikaw na sum degin mekil degin Srui finan lanay Paing kum glawalap Tamil Morris ikaw kuglabe ke aslo man Bigyan yang ba Mekret Paul, ikaw na sumkap. Mekret Paul. Mekret, nesikian Fox ya bang ba Mekret all skilling. All skilling, okay. Kaya lumalang asunol yan, kalsil degin megila. Ow. Kapay, lumalap na Dalby Woolbacker, kung lumalap ikaw na sum. Na Roxy na Tarla malap kaya kung ano kung summarize siya kanon may nanak sila siya ko ngayon. Yogyan mga Trump ginawa na kung Plea kasing siya ng loyalty wayang be authority. Loyalty siya ng yok siya pinakalimig lapan lalal fungilan mitsin na kaya ko si mga katiles na siya ngayon bakit kaya pamakalimig kaya Trump gano'n shetrok misya kaya na bet ni ko na kaya lapan lalal fungisin tu na ko sila lowos kan nake ko si makal sang sila so lumalap ali yokshiben aslo maninda ko Plea mama ko mesla ke alle gasher ang yok na gigume katekin mit faker ko ke michigan ko Plea na aksyon alle yokshiben na ke faker cluster ke wan we gumiyabin ni besta ano kita aklen ni besta sulia ni besta evlen kumbe lumalap na finanhilo Paing kum walang be pasta bel kulo ke aslo man ke gasolum bel na gawin ke makadashke ngayon na wigum yang be selinda dangiel taking shoe neighbor lal tamal lipan mit San Antonio Paing kum lumalap selinda ke aslo man Akay kung basang wawang was still taking soup Kulang ni besta. Na pangin los matakasla na pangin ngayon mo na nakasing. Sige, ke kusfinta ka kitosto. Sige, usta nakun gasing sa mga list names tapal liban lang asa na ngayon mo na nakasing kamaluti. Sige, ngayon mo ito kung usayip to dengan sige na nakakanta na yala kasang gagawin na greedy yan usot na usot na sa skrin sige pagkin na okay ka mesa pa wala akketeyac pero na ka mo kisensya ki yes ka may na nakasya usot na sa skrin mo sa pagkin na ako lang last names nga kasang nga lahat nila fai ko sa tingin just kung ito ko siyang kun fai ko sa ba oye ko palala oye ko nga
Nakasimula kita sta ilosing e fulo ko to pon sa ye to akketeyac tangal ye ko pacl ngayon mananaksin nage senrio. Now without further ado, taking Trisco, then still flowing at balance. Now liba na ash masi lola yung mitling Muna kulo malap first na mate kulo. Alright. Kalau taking Trisco, nga naging balance yung kunak fashion for ekolosingan, nakat show ko din kali global. Well, global kaksakin kat ki bela jubat ko kadin wikos ibaluto ta. Sandria nga academic version molia le o gat nga mo unso go reflect nga mo pa yokian comeback din ta ka ke. Nara kim ta ka tari iptol matamali panel likie mo pangan ma malitising nga syak na ke katfin ke kasalan katfin to pok lagi. Kata kita das ta kadin nan da pokla me lazy name si cash ngen ta kan pasal lagi. Nara kada sam kin na ke maluto das ke siam no lu pa kada ta ka anak kan ke si KahsInKol pos stanza sin ke singal sie ipsimetan na siya singal yan ng lu iplo si ba sam kin ya kata kitin penging an kan akketeyac ke ka fashion league med fashion league la anain onin lalo sukuba de sam keng na onin lalo ita ka ke me kat akketeyac makat siyang ke kamat force ke mamak sa pari ka to nakat petition kada na mushesin lem kat pangay master also makatinin no makat siyang ke na na in talamayak lagi aten lament nga lalo na ke ewan nga ke samsuko nga kume kakadali na ke samula ash kanin sam on kosma Old Testament namin New Testament baki listen se me da ma samram kinye ka na ito kada samram kinye ke lalo sangkulo kaslal mwet onin kaksak onja kin sayon mama pain masel nga nasishmeta kana selosa nara nake samsugo nga ito kala yo in siya ke sipro na paano ke petition sila nga el ana nanganget mga sikolen katlap at the pukya follow na kalap at yelay lang at misa nakatsum na ke me malitising ke sakluk ngan ipsimit may tagal ke kasing ni sifac mo petition by David anan tong siga siya kaya sila David pasang kunya ko na stanza si luo ke sam long luo siya sam kun na ke me sam kun na ke insyu kaya siya pa sam kun na yok ke na na ke stanza tolu na ke lime kos pa o yesi ma sam kun syuk na ke mol in molelos le Deliverance center ka na na ke ipsyak luong o ye mata ka in akangon yin sielos ka akketeyac sin met lo ka pa fos on gos ka stanza on gos na ke gos sam kun na ke stanza on gos sam kun na ke los nga anan met na ke was nga yele akketeyac na pa it gos na ke gos sam kun na ke akketeyac jinge stakyo nage sub stanza ya nage singal si in Paing nage aslan lem na pa me fakla aslan lem na asna ki ta ilta plaki akketeyac na elap kran na yo bel na kewa ki ka te som flogo ki samsam kunin siam no si ene na inas me sis kadin som flogo na nakchi na sis kadin pelmo pena sisha kadin tang na singkat deksin tang na singkat insia ke kasasin pangan paglosi mga kain tigiya yoros ke ikasingiya klamala flok yoros tamna sile tamna libat. Alright, taking just welcome. Sana mga asking an isam gas ke unskum vaga. Me kom dal da yak na. Kumbago din na sige. There you go. Kumbago din na sige. Ano ba na? Langan. Pitsingan ako labi. Lab na lang bisis ko nga. So,
Kung siya ngayon so Kunokon ke SoundCloud, wam sa dito. Unsukungan masimla sil baba simak devansiak. Auk. Ngalal bumel kala yelam ngalun sukungan. Baun sukulay kalay na. Di sam stir kasam is nashlos. Met mak composer ngayon. Ne misi ba tikin isang kelamang Tasin met makatalle niye. Kadel sang kif singana selos. Rosalle na kain. Me arsana. Pape kata sin met mawikat ya. Tara bakulan sin katla bang mga de galit nike. Kulo ke pumbiyak na nalewo ngalang si kisi sang kin me si bang ne. Sang Ki belemzi. Akshak. Kung saan nga practice media mic ka, parang akan ko na ki. Wo kung si unsa ko sang sa bangkati. Nga long si unsa ko alle kasaki alle. Ngay sige suk. Finja mo nga ko na kaske SoundCloud. Ito mo ka shidel kinge katsimol ke dosta. Ay nga mo kat alle pasal yok oye ko yok na nakita mo liban isang eschatology kapasya sham mananaksikel tenila insibe ako minsibe esmakle yok na kat metlal fungiyo le magat piye nga magat aske nga fushesh Longkelenglan God ash in maslos. Longkelenglan God check na akketeyac en katashwaya. Tashokta ash siebed. Eutekle. Namasing pa ifal kita jambram gun. Sibakas makinyigat metlal fungyo le longkeleng smatawal liba del jam gun ke eschatology. Eutekle. Paele elfakle. Shufsinga luwo ash tausin se ang fuku ang sumarela 144,000 singan. Pangan kata ash I matakakyo ulayang naging raffle effect ya. Inliksyon na usay na si kumbudan loang naging malan kata akyohkye dari. Masidam sana pa, it's unfolding before us. The question is, where are you and I in this? Alla fall gida nörsik, gasin gida nörsik, liye mamasikya. Para, kata mwet lalal fungyang, ngat so nage politics. Katfin kin politics, tikal na ba katso nage politics. Kacham kin politics, mingat kapasyon nage may nanak maasin beling iyo. Tamaliba kacham kin al denile, namaliba lang Papuan pako impel so. Pangan leading the world leading government at that time. Na kafin kwas na siya singa biye butan dal si mafum singa. En America pafum singa. Na biye gasan God, koyen gasan God. Ashpe America. Nangakong biye. Kat kalam kat gas English and mega maging gas English nang launching kat na kat kain liye mamasik ye matash nga incapacity na gaston kat kaden mate tol kaden magay nashik liye mamasik na siya nga na man dito oy kang alle taga na sikum alle taesus na gepela nga kuminsibes makle liye magatash ke medalle Leila malan fela in taka kol kum fungul kum sinakin kum nag-en ma elong si o kum Leila tu kofing kigastan God oana ke raksil zakgan loyalty and the authority of God. Naglumalap pangan siya min kaliyalok ngay wagin pewan sib damal lipan kuminak fa siya min kaliyal an they just ko kumigesa ke proy nakidesya kun siya kaliya ke proy o yego damal lipan. Kulo ramadil shirle kulo tigin treskal agela noon nangan fa malama tayo sa tuwi Ano tawo
siak nuk Siunaway. lo malap tamal chele gulo kaksakin gat ke gas wole na masit bataga akkalmi wana tamal chele ta ngemle pana yematash nge tamasi an chikinge na voice full chi buyash nge tigin na tamal chele tigin tres kalel alle akkalmi wole na makatel Eshingan kalim kela vingat taka na sokolin kulacnsap la equipos kadin walal ke akwa wala na ma el finchak na ke finchak la ba na kay wa felain molla panang lang chikawul silan ka nga wana tamlal chele la kalim menge e masinga tian nito nara na kadin ala monia kinesmat na ke me vingat le mo met lash nga na ke makuna komo met Christine kat met Proy kat prayer warriors pakat kat kaefishin kat namanas kat ak fresh in cielo sin yes na in cielo sin kalim ke gospel kat news when wo ke when the tum Jesus mata in for law yakin na pa makunesho kat faka Proy ke met large akketeyac sin sie met puyas ma bakal lal funisenge kat te for akketeyac agat alle Proy ke edify one another. Yok na pa yung mga liesik finfela niya na yok na finan American niya na kat forshek na pa yung nagka leaders land and American niya na fana nga timta ke gaslan ka lakan nga wipa na forshek mana pa yung si pangalan niya wana in mana pa pala sa manla masikyak kuman di kain mukle kuman kum founted kum aqua guitar yo kala kaping pel na kay wakir malan ngarin ko na kumesum na yung kasaw that's the final ko kadesum ako lang sun lemlash wana siya tasong yung saptakos siya korin singan me ko rakalim niya kada ako lakan ng sonol yeneng yengo for eternal glory nakikatash keo katu na kain pel na kayo wakan lalfung lash persevere na faka gospel siya ngayon tak na Jerusalem som na ni to the ends of the world kadene na mwet na kayo matlal fungas Kosrae in Kalchifan na wana tamal tigin treskalakad on the same boat kat Kalchifan rhythm chifan okay oye magatash kya rang ayis pelan jipa kaksakin gat gulo malap ke arslan mat na kay wa kum gulo malap ke kum daga like kamen ali kamen kum like ang raksin tamtail gulo malap raksina mat wias mataka peliki kasin akketeyac KahsInKol kulo malap ke arslowosan afin trak kadin sifil liego wos we go wos ke tasta ke tigin tres kalataga 0.5 year atamul chelle kum kulo malap tigin tres kal darlen kulo malap ke pelaga all right dawli ba ngulo gum kasla Kuving nga noon to pa nga sa lagi pasta and solo le na kumin income ka na wala ko ay global laptop di man taking just call kinakan belo na siya kumin cash Ay. Sharing kalye bela ke pro Okay. Global lap, glo kigas na yok kalang kasin kaso ko sa kalimbingan. Bay nga kina fak lagi pesingila teke wolak pasi saranga kailaliki maslak la. Faksilal David peke si sambal el walom la insunutlan makuliklal na ngasam-sam kun oyeng mayen ngaliak na paela makuluk ma ngaurelan mola ka Kosrae blessings na siut na isos mo na si Kunokon sige pretenge nganliela setanel kapiga digi makuluk ni kadin na ndakalem dalek kadin na ndakasyak ke kasha tang na sinkat nara kadita ka kita sa shaman ke lamen nara
si mga kumin sige folok na niki mantia taga niki kunokon si mga fashi lagi setting katay tulang fuga kunokon ngen lagi siam longo losing kadin sige di sang tapok la naki trials mataka tribulation ma o ye mataka gshangat morala na in manasla fin sa klasyo na maasingan pa yok chibeki kunokon ngayon na kung pinawisyan mo school ki Henry again makumarchuan pinakfashiya. Ala wu pe kumin usik sin siya kluman siya ka share na sin mo ito usain tem lausa. Na bana ngara malu pa ta kana sikne ke yelu fatin yelu singa mas nge affected pe finances lag affected pe me siya lag ke bang. Nara kimit si el fast na vale kum te kain ta kayen. Meti vinikori pakalalla tu yakshud be fast kum shukla Messi el esmakla tu fea. Ingena KahsInKol bangon niya tamla luyak nge. Well tamal mekil metlas nge. Kos pray gay na tople pray. Na ingena taka na sikngan kain leksyon na karingin niya. This is a new day the Lord has made. Na in fact la lain si fan na la nataw sin si ye. Nara ngawi usima mata engatay liki ngan kin na lain sa si sita ko. Ngayon na nangan praile wisya ula ka dalikti ka in kaksakin katla. Mewo nga relasyon pa sila in sila. Tomorrow is not promise. Abay na nga lang si akkay ko sa kaywa. Naknas ka wikat. Pray kumin kain wikat ka kat kaywa. Kadin sang masin kat ke kasalen uskat me kadin kain. Sisin siya ke siyam longon niya. Longon luo ke kantas ta. Pange KahsInKol yalla ka taman siyale taman lipan. Na nga flok na iwas yun gustari na nga kali ke pray. Tingin just ko kumli facts lumpia nga nake mama kumaske anyo nake kat ingin nake ke in hindsight tingin pala na phone na kum allocate na phone na mama to ka fungul kumli kumaske en kumaswa nga na Kata may dangit lali the result na they only admired. Dahil tinangit lali mama kumtaka kaya. Sibe len na kawa kum matake an ke lapan oye mataka kum iwela for you to sit where you are. Na oro kata pa nga mamakat ngataliya fin pa nga for example kat fin pa nga may ngataliya may cash up si Donald Trump at akin cash up right now you have no idea how much bills he had to pay tayo di ba na-acknowledge yung tingin kung matansingan lang nga katamang liban samram kid mama kumaske we appreciated the fact that you went through the ringer. Galim ge. Nga viewers la in galim bege ipsingen. Le en mamitias po il dira kum tunan da lasin chengal. El mayuni ni sunen sen. Naro ke kum die an kum sakulon singkat. We might puyom in sakulon singkat. Masing pa kasi gasing tamay kasi may ko next time ko pwede na ba siya ngamay ko man what you ask for they just ko kung lang ang ginawa si reality checks yan Lumalap gigasalan God now tawal liban as pa yung medli kaliya Wangin kulo malap tamlay kulo dangerous call yung nagtarget bell on Zoom kuming kasagot kaliya nila so yugan we met we actually in fact lumalap na si was na kayo kada kali ki pray pray singe ko was pray again ko sa Srui at facility at gani pray at lumalap na siyum kat pavatamasin ka siya ki kung arlan lang sikat siya tuwin dito kat kikas kawil long kas wala na long
Lalien gaslon rale Plea alena kalimilban lang silom na siya. Kumwigat ke belu pena siya, kumwigat ke bel magatingan kin masikyak na siya ke success lash. Terhadap the success se magating kan alena siya akot na ke paine sinash ke bukin mo. Kadin we a small matatag. Nanaknas ka tada. Losien vulwas kinuknukin mayon lom. Netigyom sa paykatle. Natin fancy niya. Kat kulo malap na siyong ke matwias na kayo matagaw. Katin kain sisin siya ke kaslom o shayin dem na siya. Ke fasya di klasya. Kat nga siya takalan ng medalom. Inkol mana kayo magtas kayo. Kainem kat lang sifac. Kulo malap ke lang sila misis. Amen. Malap.